turabasuhuje kandi tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro ndetse n'amakuru bya TSG Online TV. Aka kanya twabateguriye inkuru ivuga ku munyarwanda Salima Mukansanga ukomeje gukora amateka ku rwego mpuzamahanga. Yego koko nibyo munyarwandakazi Mukansanga Salima yamaze kwandika amateka. Uyu ni Karisi w'Imana, umunyamakuru w'umunyarwanda uri muri Cameroon ahari kubera imikino y'igikombe cya Afurika. Ni ikiganiro cyihariye Karisi w'Imana yahawe umunyamakuru wacu. Hari ku murongo wa telefone nyuma y'uko umukino Salima Mukansanga sifu yarurangiye. Ni umukino wahuje Zimbabwe na Guinea wabaye kuri wa kabiri. Yego koko nibyo munyarwandakazi Mukansanga Salima yamaze kwandika amateka, kimwe kandi n'abandi bakobwa bagera kuri batatu, babiri bakomoka mu gihugu cya Morocco ndetse n'undi mukobwa umwe ukomoka mu gihugu cya Cameroon. Aba bakobwa uko ari bane bazagaragara muri no mikino y'igikombe cya Afurika. Reka wenda gato warumbajije ku munyarwandakazi ku mukino yasifuye nta bare yakoze, niko dukunda kubyita mu kinyarwanda cyacu, aho nyine nk'umusifuzi akora ikintu abantu bose bakumirwa cyangwa se bakiyamira bakifata amaso. Oya, ntabyo vrema yakoze, amakisiyo yageragaho ku gihe. Rero n'umusifuzi navuga ngo njye ku giti cyanjye naganire n'umunyamakuru wa ESPN, ikinyamakuru cyo mu gihugu cya Espagne, aho yabaye exclusive interview ababwira uburyo nyine yazamutse Mukansanga Salima, uburyo nyine ngende kuko bambwiye aganira nabo, yababwiye yuko yikoze, donc ari mu byo akunda, ari mu byo yaharaniye. Ni amateka mashya mu mukino w'abagabo. Umuyobozi w'abasifuzi muri CAF Edi Mayet yatangaje ko ari igihe cy'amateka mu kunoza no guteza imbere abasifuzi muri Afurika nk'uko bivugwa n'urubuga rwa CAF. Uyu muyobozi w'abasifuzi muri CAF yanakomoje kuri Mukansanga w'ubwiti. Yavuze ko ngo uyu mwanya ntabwo ari wa Salima gusa, ahubwo n'uw'abakobwa bose bakiri bato ku mugabane Afurika bafite ishyaka ryo kuzamura umupira w'amaguru ndetse by'umwihariko no kuzaba abasifuzi mu biri imbere. Kuri stade Amadou Ahidjo Yaounde muri Cameroon ku mukino wa Zimbabwe na Guinea wo mu itsinda rya kabiri, Mukansanga ni wari umusifuzi wo hagati. Mukansanga yitwaye neza muri uyu mukino ndetse abenshi bamuhaye amanota meza yo kwitwara neza. Umunyamakuru uri muri Cameroon Karisi w'Imana asobanura ko n'ubusanzwe uyu Mukansanga yaramwizeye ko aza kwitwara neza. Uko nge nari mwiteze nuko kuko n'umukobwa nanjye nyine ngendere ko mubona muri Rwanda Premier League, no mukobwa ubona ko nta gitutagira, ntago ajya agira pressure muri we, aba calme, agera kuri action igihe, kuko n'umukobwa ukora n'imyitozo yo ku giti cye, son fitness ari ku rwego rwo hejuru. Ikindi byo mu masomo cyangwa se amasomo nyine yo kugira ngo amenye ngo arasifura ryari, arafata umwanzuro ryari, ibyo umuntu yabyibutsa kuko birahari. Amategeko y'imisifuro umuntu ashaka kuyasoma hari hose, ariko uburyo nyine abikora bishyira mu bikorwa. Rero nuko nge nari mbyiteze, nari nzi yuko n'umukobwa wikamata utagira igitutu yabikoze, kandi yatumye u Rwanda ruba proud, Afurika ndetse n'isi muri rusange, ko yaba ari FIFA. Nabonye nawe bamutwitinga bavuga yuko bishimye. So ni byiza rero ubwo atekere nge mu bandi bakobwa ku rwego rw'isi bagiye nyine basifura imikino ikomeye cyane. Si n'ubwa mbere by the way, kuko imikino Olympique yarayisifuye, yasifuye kandi na Champions League y'abakobwa. So ni byiza kuri Salima, ni byiza kandi ku Rwanda. Amavubi y'u Rwanda ntiyabashije kugera mu gikombe cya Afurika, ariko abanyarwanda benshi ku mbuga nkoranyambaga bagaragaje kwishimira ko Mukansanga yabaserukiye. Salima Mukansanga akomeje gukora amateka ku rwego mpuzamahanga nk'umugore usifura amarushanwa akomeye harimo n'imikino ihuza abagabo. Itangazamakuru mpuzamahanga rikaba rikomeje kuvuga ko uyu mukobwa akomeje gukora ibigwi nk'umunyarwandakazi. Afite imyaka 33 y'amavuko. Urubuga rwa CAF rwanditse ko Mukansanga yaciye agahigo nk'umugore wa mbere ku mugabane Afurika uyoboye umukino mu gikombe cya Afurika mu marushanwa y'abagabo. Ubushize
Salima yari yayoboye umukino wahuje ikipe y'igihugu ya Guinea na Malawi muri amarushanwa ari kubera muri Cameroon. Ishimye cyane, mfite na message twarikiranye ejo ndi kumufelicita mubwira nti courage rwose, kuko Salima ari strict kuva kera, strict yakundaga kuba honest, yakunda kuvugirwamo, naho twamuhaga nuza twajya mu mpaka akabwira ati Kajingo Juma arazwi cyane Rusizi house yitwa Cyangugu. Yakinnye mu makipe y'umupira w'amaguru yo muri aka gace ariyo Simba ndetse na Espoir. Kugeza ubu aracyari umukozi wa Espoir. Twavuganye ku murongo wa telefone. Salima umwana wa Kikamembe, ise yitwa Mawimbi, Saidi Mawimbi, yakundaga umupira cyane, ari umusaza muramuzi, yakundaga Simba cyane, abibuka ikipe ya Simba na Espoir. None nyuma yaho umwana we Salima nawe araza gukunda umupira cyane. Uyu mugabo asobanura ko ari winjije Salima mu mwuga w'ubusifuzi. Kajingo yabwiye umunyamakuru wacu ko Mukansanga yamumenya akiri umwangavu. Uyu mukobwa ngo yakundaga gukina umupira w'amaguru, akabaro Kajingo yanahereye amwinjiza mu mwuga wo gusifura umupira w'amaguru. Yakunze gukina football, yakina football akina mu bahungu, twari tumubona aho ngaho ari umwana, ngo icyo gihe ari mu by'ubutoza, ariko ni mu bya siporo mu ntara, hagarariye siporo mu ntara ya Cyangugu. Nyuma yaho rero Ferwafa isaba kohereza abakobwa bashobora kujya muri arbitrage mahugu no mu buto. Nibwo namwetereje Salima ajya mu basifuzi, amaze guhugurwa aragaruka mukoresha mu marushanwa aho ngaho mu nama y'igihugu urubyiruko. Mu bihe byabanje Mukansanga yasifuye imikino ikomeye yo mu gikombe cy'isi cy'abagore i Tokyo mu Japan mu 2020. Yasifuye kandi imikino y'igikombe cya Afurika ku makipe y'abagore ahuza ibihugu. Yayoboye ndetse anasifuye imikino yagiye ihuza amakipe y'amaklub yabaye ya mbere mu bihugu byabo, yaba mu mikino yahuje abagabo ndetse n'abagore. Mu 2019 yasifuye igikombe cy'isi mu bagore cyabereye mu France. Ubu ari ku rutonde rwo bazatoranywamo gusifura igikombe cy'isi cy'abagore cyabereye 2023 muri Australia ndetse no muri New Zealand. Mukansanga ukomeje kugirirwa icyizere nk'umusifuzi w'umugore ukomeye ku rwego mpuzamahanga. Ese yaba afite ubushobozi kurusha abandi bagore bakora uyu mwuga w'ubusifuzi? Salima arabikwiye. Burya agira condition physique ihambaye no kuba ari strict, naje byamuhaye amahirwe kuba abantu baramubonaga bakagenda bamureba bamwivariwa, naje byamuhaye amahirwe kuba yaritwaye neza mu gihe gishize. N'igihe yigeze kumusezera ambye atajye gusifura imikino y'abagore i Buraya, naho baramubonye kwigaragaza mbese ibikorwa yakoze byatumye agira ayo mahirwe. Mukansanga akoze amateka yo kuyobora umukino wa mbere wahuje abagabo ku mugabane wa Afurika nyuma y'amezi 7 gusa. Mugenzi w'Umufaransa-kazi nawe akoze amateka nk'aya ku mugabane w'Uburayi. Uyu Mufaransa-kazi we yitwa Stéphanie Frappal, niwe mugore wa mbere waciye agahigo ko kuyobora umukino w'amakipe y'ibihugu yahuje abagabo mu marushanwa y'igikombe cy'Uburayi azwi nka Euro. Salima Mukansanga aherutse kubwira ikinyamakuru cyo mu Bubiligi DH Sport Plus ko yakuze azi ko azaba umukinnyi ukomeye wa basketball, ariko akaza kugira imbogamizi z'ibikorwa remezo bitewe n'ayakuriye. Bivuze ko yakuriye ahantu hatabaga ibibuga bya basket. Yahisemo gukomereza mu mupira w'amaguru ndetse nta nubwo abyicuza nk'uko yabisobanuriye uyu munyamakuru wa DH Sport Plus. Gusifura umupira w'amaguru ubu ni wo mwuga we kandi umutunzi. Mukansanga nubwo yigiye kuba umuforomokazi ku rwego rwa A0 nk'uko yagiye abitangaza mbere, ngo uyu mwuga akora w'ubusifuzi arawishimiye kandi awukora awukunze.